ma mensano wa kwa ba umbra Badwam do na moting the sectorial debate yeah nyoma kesa say wo Badwam do sectorial debate na moting there sisi ya fa to he ho do de ye bobo etum na make decision oye December ye kwakoto abai nti no ye hwe oye Ghana ha dey sectors na owo krum ha dey na sector bia no ye won mo dan no na adwuma a wori ye adwumeza we zifitete ibesi nde nti no zotinye de yeze akonya bi aboto ho no mamo demrebe ya ibutum na waranso etum na bisebisansem bisebi na enya mboaye ana enya no a obotum na wabo make good decision won brekwa ye baboto abai nti no sectorial debate jumeza origin sectorial debate sectors a wo Ghana ha dey jumeza origin wo honom no ye yimpemfo no bi a wo baba every other Friday bia no or sector ye ba discuss nti no MPP NDC jumeza wo bebezi o sectors no wa wo baba about to hona no ye bama wo so akwanya na waso etum ebisa nsam na a clear without the question bi o team bia etum na ebisa na etum na make a proper decision oye December ya oda he na nyimini ntina menyo rekande honorable Clement Apak na oye intim fojo na obehia na mecho de education ho nkomo na yeri bebezi nti Friday yi oye 16th of August upocho menyi we free Adom TV o Sunday inye na yebobo na etum na make decision papa na ato aba papa nso nti no oye Friday yi bi share hen wa Adom TV do na awa ibutum na ababa cancer no so ya Accra Digital Center butum na ababa cancer wo hono me wo questions bi if education hu some bia bi o wa adwendo claim oye nursing for one allowances na azi wo sembise biara o wa adwendo fa education ho a akwanya no inyi ti Friday yi bra Accra Digital Center 6 a.m. to 10 a.m. Numudo papa 4 hours straight live on Adom TV, Adom FM into no bra. Na baby sa wonsam. Ai free SHS no po hona ze bay. Ni nyinara no ye benye ya no oye ifide ya oribe into no mark or calendar no day. Na ebutum na ababa kansa shehen wa Accra Digital Center. Na menka de Franco Trading Enterprise say urban mobile phones papa na accessories papa za ohonom na ibinya epe Nokia Samsung epe iPhones epe impono sepe smart TVs tabletop fridges Franco air conditioning kwa ohonom ni ibinya CCTV cameras papa paze Ajida Franco Trading Enterprise ho in ibinya nti bomoznara na eni honinzi insaldo mobile phone numbers na to hono memfa number biara wo be biara na number biara e fake sa number na wo phone do no onye number si amra bobo iza no no the number na e wo no onye papa tochen na for the number si 0246422338 another from 055-593-9311 se epekra na ebutum na akọ Franco Trading app eko Google app Google Play Store hono ma ebutum na download Franco Trading for one app no another boy show on www.francotrading.com na etum na anyone ezi juma o hono electronic device apa bia ipe bia hono na ibinya no na matna si so mama happy birthday kase pa onko mo bibiara nde eye na woda nyame show no onyo kese bobo izim kakra menya o hade na yeba ifie hade ya peyina o fie hade Kingsley Wood ende eye na woda happy birthday openin nyame show bebre epegwa wo na me na gwa poye na condition say ye bo hwehwe na ze oye ifie hade mi sese yina no ntoto na ze nyinara hyewonsa de mosima eme na egwa me yesna do nyakopon mu egwa ate wo so la himem ho da mara nso na bebiara epe egwa akakati na dubia no mi ego ho ai nti na yi Badwam team ni nyina wo be kofi ampedo osma mo happy birthday sonko jiwenyu anda ye wawoda me yehu mente yente wonka na ye feel we papa na da mun kofi mbobo hunizin so ende eye hona woda Benjamin
ye boa in there ye wow happy birthday to you Benjamin ye